babonekera abana 8 ko byanditse muri yo testama muri 97. Musenyeri wakurikiranye amabonekerwa akanemeza ko umwana umwe yasabye kujya kubonekerwa kujya kuvuga ishapure na musenyeri. Uwo mwana nk'inshuro ebyiri yabonekewe ari mu biro bya musenyeri. Musenyeri arabyibonera, Yezu yivuganira na musenyeri. Ibyo musenyeri yarabyanditse. Ariko ngo iyo testama yakozwe muri 97, ariko mu 2001 wa musenyeri yarapfuye. Undi musenyeri araza aravuga ngo no, ibyo bavuga bya Yezu ngo ntabwo twigeze tubijyaho impaka. Ariko Bikira Mariya yarabonetse, yabonekeye umukobwa umwe gusa, abakobwa 3 gusa. Nabagiraga inama yuko ushakisha ubutumwa bwavugiwe Kibeho, maze murebe ukuntu bugenda bubasobanurira uko ibyabonekeye Kibeho babinyonze nk'uko banyonze amateka y'u Rwanda. Tibashaka kwemera Yezu, kandi Yezu niwe watuwe igihugu cyacu kubera impamvu. Ntibashaka kwemera yuko Yeruzalemu yavuzwe yaje gushyirwa mu hari i Kigali. Ibyo ngibyo biramutse byemejwe, hari isi ngo yaba chaotique. Bitangajwe gutyo byaba haba kawo ku isi. Mwebwe bakirisitu, mwebwe abanyarwanda, mwebwe bavuga ikinyarwanda, mukwemera kwanyu murimo mushyira mu mugozi, cyangwa se murimo mubatura mwemeje ibyo bababwira mutarebye kure, cyangwa se murebye kure mukamenya ko mwabwiwe ibinyoma kubera impamvu yenda zibarengeje kubyumva, ariko niko bimeze. Umenye yuko Yezu adasigana na Bikira Mariya. Ukumva bakubwira ngo Yezu ntiyigeze agera i Kibeho kandi Bikira Mariya yaraje, ubwo si ukumva uvuga ukuri ari uwo. Ntabwo nagiye muri ibiriho kuri iki gihe kubera ko nasanze iyi mise au point ari ngombwa. Turacyari kumwe, tuzasubira. Gusa nimumenya icyo Benerubanda ari cyo. U Rwanda ni urwa Kristo Umwami, u Rwanda ni urwa rubanda na Benerubanda. Bene Kibanda ni bene Nyabyinshi,
kandi nyabyinshi amateka atubwira ko ari nyabingi. Nimukomeza kugendera mu bya nyabingi, umwami azaza amatara yanyu amatara adafite amavuta. Yezu Kristo na Bikira Mariya babane namwe. Nakagaruka wa mugani.